top on top Flash Top TV. Uyu munsi reka mbanze mbasuhuze. Uyu munsi biri kuvuga ku mihanda rero ngo ni ibi ngibi. Faranswa buri gihe agakunda kutwereka insya. Ariko ubundi ibi ngibi ntago bisanzwe, igitsina gore nticyavugaga gutya. Reka tubaze abamaze igihe harya wavutse ryari utubwire udusoma. Nge navutse igihe kiniki ariko sinzi n'igihe navukiye. Wowe ko nagabwe nk'ubuntu ukina amafilime uri umukire tuzi muri filime za Metere Nzovu n'izindi, harya ngo waje guhombywa n'iki? Indangamirwa zarandiye, indangamirwa bitama makwini. Ariko ngo wapfuye yarihuse kuko yise bateye aturuka. What is your name? My name is Kanyumbya. Top TV ayo ku muhanda rero twabazaniye. Ya mano muramuzi bamwita Uworizagwira Floride. Ya mano rero nyuma yo koze amateka agafata video y'iminota 47 ari gufata umusu wa Gege. Ya mano rero ibintu bikomeje gucika hano ku mihanda ya Kigali. Video za ya mano rero zirimo ziracicikana ahantu hose, aho ushaka wazibona nawe ukirebera episode. Umuhungu aranze abaye bari Tazari. Reka dusimbukire hirya UG Uganda, uwo bita ngo ni DJ Mifupa. Jihad birangiye amukubise izina amwita ngo DJ Mifupa. DJ Mifupa ngo byagenze bite ngo wasambanye na Papa Bebe. Papa Bebe mwese muramuzi ngo ni manager. Ibintu ku muhanda byacitse, umusu wa Gege wabaye umusu wa Gege. Ni top news. Nje nyita Flash Top TV. Flash ne mubana kuri Top TV, ndabakunda cyane. Inda nini ngo yishuze ariko n'abato yigiye kubamara. Ese ubwo gukawungura karya urakamara? Nakunda kare. Ego ba